Ka te tiwi kei ro hohi pera tonu etahi tāngata toko toru I werohia ki te oka I rāhui pōkeka I ngarangi whakatānei. He ai ki ngā whakamārama I tētahi ngahau rātau I te wā o te tūkinotanga, kei a Irena Smith ngā whakamārama. He tiriti matua a Harris ki te taha uru o rāhui pōkeka, te wāhi tūkinotianga tāngata toko toru. Taku rongo I taima e tehi tangata no wāhi ke, ki roto i tō tātou tāone, ana I pakaru mai tāna motoka, I haere atu ki roto I te whare o tētahi atu tangata ki te pātai atu mena taia ia te awhina I aia, ana mai tērā, I amu, I tau tohe, ngā tangata roto I te motoka me ngā tangata roto I te whare, ana I tētahi wāhanga o tērā amu I puta mai I te naihi, ana I mahi kino te tangata ki te tangata. No te ata o te rātapu ka tai mai ngā waka tūroro ki tētahi whare ki tēnei tiriti, toko toru ngā tāne ki te kua werohia ki te oka, e whakapaetia ana no konei rātau. I te rānei I tua Stephen Bowden whātekau mā whā te pakeke ki mua I te aroaro te kōti o Kirikiriroa. E toru ana whakawhiu mo te motu tauwāki. There will be ongoing inquiries made by police. And I'm pretty sure that the people of Huntly West will be right behind those officers investigating. Kei te riri etahi o te hapori o rāhui pōkeka, kua whakatau reka anō tā rātau taone I te mahi kino a etahi. He maha ngā tangata I roto I ngā kenge, ka noho mai ki roto I ene o ngā whare. Ara, tērā pia, ko te nuinga o te whānau, ka whakapapa ki roto I tērā o ngā kēne, ko rātau matua kēke, rāhuatanga katoa ki roto I ngā kēnge. Ngari, ahakoa tērā, ka tae koe te hikoe atu I runga I ngā tiriti, kaore he āhuatanga kino ka pāmai ki a koe, ahakoa nō whea koe. I tēnei wā kua tau te āhua o ngā wharanga a ngā toko toru, kua whakawātea a Bowden e te kōti, me hoki atu a te 24 o Painga Whawha. Irena Smith, Te Karere.